twongeye kubahereza ikaze mwebwe bakunzi b'ikiganiro Sikashoka. Twizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza, aho uyu munsi tugiye kugaruka muri update zacu zigiye zitandukanye. Ni amakuru barimo aravugwa hirya no hino cyane cyane muri showbiz, ariko tukagenda twibanda no ku yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino. So rero ngewe tugiye kubana muri iki kiganiro ni Sky, mwenyewe ni ya Pablo Papito Pachino Makadatigre Kasco Pisto. It's your back and shop boy Pagani boy, another Shino Divine the Queen. It's your shop ya DJ Sky Miss Move. Twizere ko byibuze we mukunzi w'ikiganiro Sky Show umeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza. So rero kuno munsi turi tariki 15 aho tugiye kugaruka kuri update z'uyu munsi ku itariki 15 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025. So rero karizere ko we utarakora subscribe cyangwa se nkushishikariza wowe utarakora subscribe ko wagera aho hasi ugakanda subscribe, ubundi tukajya dukomeza tugenda tubana muri update umunsi ku wundi. So rero hari amakuru arimo aracicikana kuri no mihanda menshi cyane agiye atandukanye, harimo byavugiwe mu rubanza rwa fata ku mavuta kuri no munsi ku itariki 15 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025, aho tugiye kureba se bundi ibyaranze urubanza rwe rw'uyu munsi. Ni ibihe bintu byavugiwe mu rubanza, se ni ibihe bintu ubushinjacyaha burimo buramusabira, nabyo turagenda tubimenya aho gake gake. Se rero turamenya se n'andi makuru ari kuvuga kuri Puff Daddy, nawe navuga ibintu byakomeje kuba akasamutwe cyangwa se byakomeje kuba ibimenyetso byinshi cyane bimushinja cyane yuko kuri uno munsi haje kuba hagaragara video iteye ubwoba, aho navuga ngo ni video ishobora kuza noneho kuba itamusiga. Turongera tugaruke ku makuru ari kuvugwa kuri King Promise, komoka muri Nigeria. Uyu akaba ari umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo nka Terminator, yakunzwe n'abatari bakeya. Nawe tugende tureba se birimo biravugwa n'iki hirya no hino, tugende tureba mu yandi makuru agiye atandukanye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, nawe ukomeza kugenda umera neza cyane, tuko updatinga umunsi ku wundi. So rero turanzikaho gatoya, ubundi turagaruka mu makuru yacu y'uyu munsi. So rero tutatinze amakuru yacu y'uyu munsi tugiye kuyahera kuri ino nkuru iri kuvugwa kuri fata ku mavuta. Fata ku mavuta ayu akaba ari umusesenguzi twari dufite muri showbiz, cyangwa se twari dufite muri showbiz, navuga ngo ukunzwe n'abatari bake, ndetse akaba ari umusesenguzi wakundaga kuba yakurikirwa n'abantu benshi cyane mu bintu bijyanye na showbiz nyarwanda hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwo akaba ari fata ku mavuta. So rero inkuru irimo iravuga yuko fata ku mavuta yahakanye ibyo kunywa ibiyobyabwenge, asaba urukiko gutegeka ko akorerwa isuzumwa bundi bwa kabiri. Ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko iryakozwe mbere ryagaragaje ko yasanganywe igipimo cya 298 mu mubiri wiwe, kandi bakaba bavuga yuko umuntu uri normal byibuze agomba kuba afite 0.5 byibuze. So rero ngo we baje gusanga afite igipimo cya 298 mu mubiri wiwe w'ibiyobyabwenge. Bavuga yuko yaba yarakoresheje ibiyobyabwenge byinshi cyane. So rero kuno munsi nibwo haje ko haba urubanza rw'uno mugabo witwa Jean Bosco wamenyekanye nka fata ku mavuta, aho navuga ngo kuno munsi ku itariki 15 z'ukwa gatanu nibwo yaje kuba yaza kuba yaburanishwa. So rero ubushinjacyaha bwasabye ko Sengabo Jean Bosco uzwi nka fata ku mavuta akurikiranyweho ibyaha birimo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura n'ibindi, ahanishwa igifungo cy'imyaka 9. Akaba ari cyo gifungo ubushinjacyaha burimo burasabira fata ku mavuta kuri uno munsi ku itariki 15 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025, aho barimo baramuporopoza imyaka 9. Akaba ari imyaka myinshi cyane, akaba ari imyaka wowe nakubwira ngo byibuza bitewe n'ibyo aregwa n'igihe bari kumuha, ni imyaka myinshi cyane.
ni imyaka myinshi cyane, ariko reka tureke ubutabera bukore akazi kabwo, ubundi natwe tuzamenye se bundi ibizava muri uru rubanza ni ibiki, cyane yuko atarasumirwa umwanzuro cyangwa se atarafatwa umwanzuro ku byo ubushinjacyaha bwamusabiye. Another update ni update ziri kuvugwa kuri Judith, akaba ari umugore wahoze ari uwa Safi, akaba yitwa Judith Niyonizera, wahoze ari umugore wa Safi Madiba, yakoze ubukwe na King Dust maze igihe bakundana. Uyu akaba ari Judith, akaba ari umukirekazi cyangwa se akaba wiyita Boss Lady, ndetse benshi cyane banamufata nka Boss Lady. Rero uyu akaba ari umukunzi wahoze akundana na Safi Madiba mu myaka yashize, ariko uyu bakaza kuba batandukana, ndetse bikaba binavugwa yuko ari we wamushugurikiye mu tuntu twinshi cyane, no kuba ngo ageze ahari Safi ngo bavuga yuko babikesha uyu mugore. So rero uyu mugore witwa Judith Niyonizera, wahoze ari umugore wa Safi Madiba, yakoze ubukwe ndetse n'umugabo we witwa King Dust, bamaze igihe bakundana. Rero akaba ari inkuru nziza cyane ku bakunzi b'uno mugore, cyangwa se ku bantu bakurikirana ibikorwa by'uyu mugore cyane. Another update ni update ziri kuvugwa kuri King Promise kabisa. Akaba yitwa ngo Mukubwa, akaba yitwa Mukubwa kabisa. Uyu nguyu akaba ari King Promise ukomoka muri Ghana, uzwi mu ndirimbo nka Terminator. Yageze i Kigali aho azitabira ibitaramo bya bar cyangwa se bizwi nka basket bibera muri BK Arena. Yatangaje ko yifuza gukorana n'umuhanzi akaba n'umuproducer Element, bakaba bakorana indirimbo. So rero iki ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyerekanye yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda burya nubwo abantu benshi cyane bavuga ngo ntabwo umuziki wacu watera imbere, ariko mu bigaragara byo ubona yuko umuziki wacu umaze kuba watera imbere, ndetse usohoka igihugu cyacu cyane ukagera kure, aho nk'umuhanzi nk'uyu nka King Promise ashobora kuza noneho avuga ngo njyewe ndifuza gukorana indirimbo na kanaka. Ni ikintu cyerekana yuko ari ikintu cyiza cyane, noneho mu gihe twari dusanzwe tumenyereye yuko ahubwo abanyarwanda aribo akenshi baka amakorabo bano bahanzi bo hanze, cyangwa se bano banyamahanga b'abahanzi mu kuba babaka amakorabo agiye atandukanye mu rwego rwo kugira ngo bazamure izina, ariko noneho bimerekana yuko itafari ryatewe mu muziki nyarwanda ririmo rirafata cyane, yuko nko kubona nk'umuhanzi nka King Promise ufite ama featuring akomeye cyane, ndetse ufite n'indirimbo zakunzwe cyane, ndetse akaba ari umuhanzi navuga ngo uhagaze neza muri music cyangwa se muri industry music. So rero akaba yaza nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda akavuga ngo njye ndifuza umunyarwanda uyu n'uyu nguyu nka Element, noneho atari no kuvuga ngo ni n'umuntu wenda w'umu legend natwe dufite wenda nka ba The Ben, ba Bruce Melody n'abandi, ariko ugasanga araje aravuga ngo njyewe ndashaka gukorana n'uno twamwita nk'umu upcoming, wenda bitewe n'abo ngabo nari mvuze ukuntu bo abamaze igihe kinini bafite experience nini mu muziki, ariko ugasanga umuhanzi nk'uyu nka King Promise aturutse hanze araje aravuga ati njyewe ndashaka gukorana n'umuhanzi witwa Element, akaba n'umuproducer. Ese twibaza nkawe unkurikiye cyangwa se mukunzi w'ikiganiro Sky Show, ahangaha se wowe uri kumva byibuza iyi ndirimbo, urumva iyi ndirimbo izaba imeze ute? Yuno muhanzi ngo ni King Promise ndetse na Element, ese twitege ko azaba ari benge imeze ute? Aho ngaho hasi muze kumbwira muri comment, mumbwira ati twumva byibuza ko yaba ari indirimbo imeze gutya na gutya. Ese mwabyakiriye ute mukumva yuko King Promise yaba yajoininze Element kuba bakorana umuziki? Rero duhurire muri comment mumbwire ukuntu bimeze. So rero wakaba ari King Promise katemo turavugaho tumenya se bundi we ibimo biramuvugwaho ni ibihe, nyuma yuko yamaje kutangaza yuko yageze i Kigali, ndetse yuko arimo aritegura kuba ya performinga muri bar. So rero akaba ari irushanwa navuga ngo naryo rikomeye muri basket mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho aba ari irushanwa ryitabirwa n'abantu benshi cyane, kandi akaba ari irushanwa navuga ngo rinogeye kuba waribona. So rero another update ni update ziri kuvugwa kuri
PDD nawe ibintu bye byakomeje kuba akasamutwe. Kanyure muri ino nkuru nihuta ubundi menye ngo bifashe gute. Rero wahoze akundana na PDD witwa Cassia Ventura yashinjije PDD kumufata ku ngufu. Umuhanzikazi witwa Cassandra Ventura wamamaye ku izina rya Cassia wahoze ari umukunzi wa Sean Diddy Cobbs ndetse none avuga ngo yatangaje ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 Puff Daddy cyangwa se uzwi nka PDD yamufashe ku ngufu nyuma y'uko bari bamaze kwemeranya gutandukana nyuma y'imyaka irenga 10 bakundana. Ubu buhamya bukomoye kesi yabutanze ku wa gatatu mu rubanza rukomeje ku birego bikomeye biri kuregwa Puff Daddy cyangwa se bo bita Daddy Cobbs. Kasi yanatangaje ko nyuma y'icyo gikorwa Puff Daddy yahise amuha miliyoni 20 z'idolari, ubwo nasaga hafi miliyoni 35 z'amanyarwanda, miliyari 33 z'amanyarwanda kugira ngo ikibazo gikemuke. Kugira ngo ikibazo gikemuke mu ibanga bitabaye ngombwa ko kigezwa mu nkiko. Amafaranga yamugejejweho mu masaha 28 nyuma yo gutanga ikirego. Abajijwe impamvu yahisemo kugira icyo avuga nyuma y'imyaka, Cassia yasubije ati byarenze imbaraga zanjye, sinashoboraga gukomeza kubyihanganira. So rero iyo akaba ari inkuru yari yanditswe nubwo navuga ngo yari igoye kuyisoma bitewe n'ukuntu bagiye bayandikamo nabi. So rero uyu akaba ari Puff Daddy, uyu akaba ari PDD kabisa, mwamenye nka PDD cyangwa se nka Sean Cobbs wamenyekanye nka Puff Daddy. Akaba hari video yigeze kuba yasohoka yerekana neza nuko njyewe natayikoresheje, ariko iyo video irahari, iri trend, irimo irerekana yuko Puff Daddy yakoze ikintu navuga ngo cy'indengakamere bitewe na kamera zamufashe, kuko higeze gusohoka video yerekana arimo arahohotera uyu mukobwa mu cyumba cya hoteli cyaho bari baraye icyo gihe, ariko mukubitagura bikomeye cyane, amuteragura imigeri yo mu nda, mu mugongo umukobwa aryamye, amukubitagura iki, nyine ubona ko ari video yuzuyemo ubugome, yuzuyemo icyo nakita nk'indengakamere ya hatari. So rero uyu akaba ari Puff Daddy, twatima turavuga update yiwe, aho navuga ngo urubanza rwe ruracyakomeje ndetse ruracyashinze imizi, aho navuga yuko ningiyi cyangwa se n'ikindi kirego cyongeye kuba cyakitiranya ku birego yarimo araregwa nyuma yo gufata ku ngufu, gucuruza abakobwa, gukoresha ibiyobyabwenge, n'ibikisha menya nta cyaha kitabaho bamushinjije ndake. Rero uwo akaba ari Puff Daddy, twe turimo turavuga for right now. Ange twabanye muri update mwenyewe ni Sky mwenyewe ya Pablo Papito Pachano Macdonald Grika Scott Pistol. It's your back and sharp plain boy. I know the shit of the vanilla the queen. It's your shop where DJ Sky Miss Move. Tubonana muri update z'ubutaha. Angewe nabagezagaho update ni Sky mwenyewe. Wewe wafashe umwanya wawe ukawatchinga my interview, anavuga ngo niwe muntu watanje. Ubundi tujye dukomeza tugenda tubana muri updates zigiye zitandukanye hano kuri Sky TV show. Ni mu rugo kandi kanizere ko ibintu bya byose bikomeza bigenda neza cyane, nkwifuriza imigisha mu byo ukora byose. So rero kamifurize umunsi mwiza, tubonane mu zindi update.